cross my heart and I hope to die. May God strike me down if I tell you lies. I stay here forever looking in your eyes. 24/7 baby 365. Kendaraan dinas yang akan diserahkan sebanyak 3 unit pada pagi hari ini adalah bantuan dari Bapak Kasad sebagai salah satu bentuk apresiasi dan perhatian pimpinan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dalam jajaran Kodam XIV Hasanuddin. We could all be blown to pieces because times are ticking bomb. We could all be dead tomorrow, but our love will carry on. When you know your days are numbered and you're looking in my eyes, it's not the end, 'cause the energy never dies. Oh,